Morning. Hvala Isusi Marija, Santo Padro. Sia lodato Gesù Cristo, Santo Padre. We have a translator Yeah. who will help us, but welcome. Happy to meet you. And have a Hvala lijepo, Sveti Oče. Grazie Santo Padre per questa opportunità. Sveti Oče, mi smo kao naše izaslanstvo donijeli Sača, posljednja bosanska kraljica, Che rođena l'ultima regina di Bosnia, najviše svog vremena kao kraljica provela je u gradu Popovcu, la maggioranza del tempo pa a odlazi u Dubrovnik, a potom u Svetu stolicu Vatikan, e gdje poi živi dopo- pod dopo- papinim nadzorom. dopo va a Dubrovnik e si trasferisce a Roma, dove trascorre tutta la... Hercegovine naposled kraljeva Sutjeska i nosi crne marame. È nella memoria di lei in tante parti della Bosnia e Herzegovina la stoffa nera. Izrađena je Sulla od testa. umjetnog kamena i patinirana brončanom bojom. È stata Ovo je dres nogometnog kluba Zrinski iz Mostara. è una divisa ufficiale del football club di Zrinski di Mostar. Tu je vaše ime i to je najpopularniji klub, hrvatski klub u Mostaru, najstariji klub u Bosni i Hercegovini, 1905. Nei tempi di comunismo è stato bandito. I nakon raspada Jugoslavije ponovo smo ga. Danas je najuspješniji klub. A ovdje imate jednu kratku posvetu od mene i od mjesnog biskupa Petra, koji vas srdačno pozdravlja. E c'è una piccola... dell'Angelo, copia di un'opera d'arte che è nella Basilica San Pietro. Ovdje imamo jednu kopiju jednog umjetničkog djela koje se nalazi u Bazilici Svetoga Petra. Servizio del mistero della Della salvezza. salvezza, sì. E taj potrebu za spasenjem, vlastitim spasenjem. Grazie. Diverse opere d'arte e anche architettura che si trovano qui in questo palazzo apostolico. I ovdje imamo jednu monografiju veliku sa različitim, svim onim što se nalazi. Servizio e questi rapporti, diciamo, a favore di tutto il popolo del nostro paese. Arrivederci, grazie. Grazie.